Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hapok kejingalam ubak manual badwar haka arpu pra tarik unailar sasisien kelalej ban ai biang ye kejing ujor hau Lamphang ke ying dorbar halor ki Sawngut ki MLA jong ke parti ki bela inok shiteng por ye ke Congress Party bat lej penyesok she ke NPP ke bayalam ye ke sorkar MDA 2. Henry namar kejing bomdon speaker kila IT no ye kejing ujor hau commissioner bat secretary ke Legislative Assembly u Dr. Andrew Simon. Habakren cikilat pathai Khubor ubak manual badwar unong elam ke MPCC uloong bahak kapor bapet kilaingut ke MLA nang ke Kongres ude ubak Ronnie Willingdo ubala ujor Henry mauru mentau la but lang ye kilaingut dei na kata kadau ke bala pelong iki ban ujor biang sashisin bat uloong ru bakajing ujor jongki kadau amla ban syui kumtu dei na kani kadau bikilawan ujor biang. Nalor kata uloong baminta ke kenti tang bagi ujor nak kebentai ki langut ki MLA Henry ki ujor sendon ya barok Sawngut ki MLA ki bela e ke Kongres ki bakentup ya ubak Ronnie Willingdo ubak e no dang shen ke Kongres Henry kumbanch pen kenmau ki bela e kam hashwa ki kentup ya ubak Charles Marngar ubak Gabriel Walang lembat u Dr. Celestine Dingdo. Badua came to submit a disqualification petition against the 4 MLAs. So I have received on behalf of the Honorable Speaker. It will now be examined, and the Honorable Speaker will examine, and will process accordingly on the further necessary action to be taken. See, what would Be able to comment. No? It depends on the Congress Party what exactly they have decided. But the only thing that I can say is that they have submitted a petition against the 4 MLAs from the Congress Party, and the petition has been filed by Manuel Badwa against all the 4 MLAs. So now the Honorable Speaker will examine the petition accordingly. the Speaker is out of station, that is why you have accepted. Yes, Speaker is out of session, so I have accepted on behalf of the Speaker, and it will be placed before the Speaker as soon as he is in the office, and he will examine on the future course of action to be taken. But last time the Petition filed by the Congress Party. The petition was filed by Ronnie V. Lindo against the 3 MLAs. So this time the petition has been filed by the party, by Mr. Manuel Badua on behalf of the Congress Party. So this is a fresh disqualification petition, and it's not related with the earlier petition. it means now is Which has been filed will be examined by the Speaker, whether the petition is in order, or any further action to be taken based on the arguments that they have given in the petition. Bagi ni file dia ni ba petition jogi ya ka disqualification jogi ni MLA sebab pipan namar pila sutu hi kal along ka ksat ndai namar ba por ba phet ki MLA lingkong man chua kitu ki laingot ki ba phet lingkong te naki Sawngut bangidan naki Sawngut bangidan por bagi phet kitu ki laingot ndai bagi phet lai ha ju ka por te ki Pyrshah ar dalah hadin sisi asli se phet se iwei te itu ipor ibaki simpor ban phet ni ar se iwei Katuri kapor kebale se itu ibadamdan baka parti idangwan se parti 4 bu ka resignation ke iki se obviously ketu ka kampat fit ke ketu ka 2/3 ratio te ha ketu ka jing baka fit itu ka 2/3 ratio te ngirung idan ki proof mangidon ba idangdan baka parti tinggal a file ke petition ka tu sen ro te iba file pa ke petition should day ba ya ham no be di ba roni te matai ba roni la mi lang no ya ka parti. So obviously himla bacu itu case untuk ini tinggi hab file yang sasisian kan along no beri file umban show bangi teman ini file lah dah bangi file pak mentah tinggi file show tang mentah itu kilaingot mentah gila file ba roni ru kan amar bakal hab lang teh kalau along bahab pateng nak wei sebab wei kalau along bahab kendon no di kendon gila hab lang teh teman kani kejing le jung iru ndai bang ong bangi le bang mot snew no ru ndai ying isu tu ba habakut ke constitution de country ni hab yang ban ndai dah habak kidan ki an kidan ki ik bala da snap kelpang na mata jongi bakin suyat lat kumni bakin sule bakla kumni ngindai kan mansha namar ba kani kamdei bang ong bangi le tang na mata jongi ni heneng di ban pingi kan luksa wadi ki khna ki ba ki ban wan pateng jongi ru
Dia habang ni fight dia ni case mentang ni fight mendai bohong ba ni fight ni fight kenang ban uplift yang tak constitution kan. Ke law ka an ka abu ka sarkar ka di menyat entah kan. De ni kwa bagi ni dan ke jingkerman bagi job lu namal bagi susu jing bakala kala de nak leng juki ke evidence sugi bon ha tingi file with speaker ni shong house speaker jing start jing nang jungu ada speaker susu tingi se pe nu ni ya chakmat de ni susu bo speaker udai ban susu de ke basum namal mende bo hon jong phat ta si la shan ni file no tak na ban long de ngi ap shuang hapan biang meng ki kon namal ka letter ru kadang supaya hi apo ka Islam kami ka Islam menri kerana kadau ba hadin ba nak kalian speaker ka fasrau banguan kalau ba nak kalian speaker dismiss our case to the court hadin ka nak kalian juni le chipo high court nak kalian jun ka high court sedang berhearing ya petition juni di kajiano ba ka like voter Julai di baru ni lamin di ka case perkawan ka kalai tadi di kalai tarik nak kalian juni ya withdraw no nomor ba kalau in focus nomor ba nak kalian juni baru ni lamin petition yang tak tahu nak kalian juni hadir bagi ada kocor nomor kali di kaki kembali tang ni nak pun kalian kade ba nak kalian nak Delhi they keep asking us dan kile na rosyadong nak tagi bani de barfai dan tak tahu nak kalian juga cukup parti dia dengan posted rena po ICC di oleh nak terjadi bang ni apa faida. Dia tak kena nak kalian juni atau kali ni. Dia nak kena lomba mencua itu di baru ni. Mata nak kalian juni ialah Shillong ini apa? Ke politik sebentar kalau jebok teh. Tu waktu speaker ulah nak terjur teh umlong independent show mau belum mencua. Dia kan ni ke ini kuat pen sutu ipat ba ro kan namaru unjet behi kan ke kes ba mentaru tambah kadang ka high court ru mangila manlai pangin ngela ya long ready pa hi ban cita sya high court nama mi sutu ba kes ka kan te dan saya pet kan benar kam jinan jista kan ro kom dan saya pet hadiah habut ka history ka sapawi dalam sukum ru kena pun ni kalaya behi semua Kau baik ni semut. Long ni ba man ngi kwa ba ini semut mat keteng ngi kwa ba at least kanya kata kum kala abu constitution juga country kan. Jadi ba khamai rumah jadi mamhamai rumah tambalong bansu island pa bansu le maki kat baman bagi siat pathar ke baman kam dia kom. Keladang Ini kan ada apa high court. High court. Nak matai ke status kerajaan itu kan. nanti mga patay kung kalomba nakalian cumi nila file po high court nadu beremat ke hadin ay notice sekitu kembali begitu kembali baru masa high court apa ni tak file cuki ke andu proses nakalian cumi speaker ada file ke apa jadi dari kabasa ke distan ke apa cuki kembali Andre shoban ke file cuki kembali ke nakalian cumi petitioner Ino ya ka parti sila ko dia hata support ko focus no sila ta kadang nak juni ni apa sedang dia macam from scratch nado sedang dia sedang sedang ke kembali nak juni ni kali baru ni fight persen ini Meghalaya ya yang nomor ni Parliamentary berat Sawngut betul he file a separate petition ya berat Sawngut nomor Dr. Celestine Pak Gabriel Pak Charles baru ini file separate petition. Jadi kalau pau di nama tu ni sebut pau bagi sangat di dalam waktu sekolah kalau limit no tipat hilap. Ya kita that is out of syllabus nak ke parti. Ya kan competition. Keladan yang Manipur last term kadon ka judgment apa speaker all berbagi Manipur. Nasli kongres tiki pun tidak mungkin kisah apa tadi narupo bawa narupo Hani kalau si kadai terkesan nikong akran terkesan nikong bagi persiuni bagi oleh saya ko lagi we mature ti kalau ada post speaker andre disqualification petition ti kadai ka first time kadai ka pun ka bagi ra position saya ko dia nak kena itu ni dia bagi petition saya ko dia kan ni kes kadang tu saya ko asli high court ko ka clear kadai ka speaker di mara ni agree na speaker ni agree high court Secret for dia pun High court tenangnya